Over sábado pola noite e vamos co sketch dos pementos de Luís Zaera. Luís... Estás totalmente de traficante de pementos. Bueno, son o típico traficante, non? De jamaiquino. Querías un pouco de agua que me pediche durante o vídeo, non? Estabas estudiando... Tiñas a boca seca? Sí, tiña un pouco de... Acabaste de estudiar o guión? Sí, a ver como vai. Estou nervioso, Aí está, o sketch do vendedor de pementos de Luís Zaera. Un aplauso grande para él. Oiche, Dime. tes algo diso, xa sabes, de... Hostia, Que querías? ponme aí un cuarto Kilo. kilo. Son de padrón, non? É puro padrón, tío, 100% padrón, tío, sen corte ningún, entendes? A última vez tamén era padrón e iban no medio 2 de Betanzos, non sabes? Estásme chamando Betanzos, Non te estou chamando non te estou chamando Betanzos, Betanzos, tío, non te estou eu son chamando legal, estásme chamando Betanzos. Non te estou chamando Betanzos. Que pasa, lo? Non pasa nada, pero hai que andar con ollo. Por qué? Porque anda por aí unha partida de pementos marroquinos que é chunguísima, tío. La, ¿qué? Dime, queres probar o material, dime. Quero che probar o material e xa está, queresme probar o material. Quero probar o material. Queres unha puntiña? Dame unha puntiña. Tanta risa. Lorito, Lorito. Lorito, Dame unha puntita. Durmes a boca. Durmeche ben, sí. Materialón. Está bo. En vez de cuarto kilo vou levar medio. Os das patillas tendes un vicio. Temos vicio, temos. Tendes un vicio os das patillas. Chanta aí. Cuidado, coño, que estás dando o canto, estate calado. Chanta aí. Isto que me estás dando non pesa medio kilo, tío. Medio kilo pesado, Medio kilo pesado, estás... Pesei no diante de ti. Sí, diante de mí estás me tangando outra vez, xa a segunda vez que me tangas, vale? É a segunda vez que me tangas, isto non é medio kilo. Estás abusando a puta situación, perdón. Dame o paquete. O paquete. Quero o paquete. Quero o paquete, pero estás abusando, coño. Estás abusando, sabes por qué? A miña abuela, cando tiña os pementos, daba os gratis a todo o mundo. A túa abuela era policía. Damos cartos e arría daqui porque che vou meter as patillas no cu. Chégate con isto. Dame, home. Ten pementos? Non digas esa palabra. Ai. Entendes? Porque as policías teñen as forellas como os elefantes. Perdoa, que é a primeira vez que veño a mercar pementos. Sí. Pero como lle chamo entón, Eu que sei, pois chamalle isto, aquilo, trailarí, trailará, eu que sei. Vale, dame un pouco de aquilo, porque ti és traficante de pementos, non? Lorito. Canto queres? Estarán vos? Son de padrón, é puro padrón. De pica? De padrón. Uns pican e outros non. Entendes? Padrón. Pican, sí. Canto queres? Pois dame un kilo. Un kilo está ben, un kilo está ben. No, a ver, no. Un kilo non será moito, un kilo. Home, un kilo é un kilo, pode ser un kilo de merda ou pode ser un kilo de pementos, é un kilo... Non diga pemento, señor traficante. Non digas traficante, señora Pemento. Tomo o kilo. Dame 60 euros. Pois
Pois non me fío, No. Los voy a probar. Eu non me fío de usted. Vounos a probar agora mesmo, porque eu non sei, a mí dá a impresión que vostede me está tangando. Eu vou a Pero probar. por que non probas a dispararte na cabeza? E iso... Ai, non, que vou facer iso? Eu vou a probalos, mira, digo unha cousa. Chanta, Dame un é que non cuchillo. se pode. Dame un coitelo. Vamos a ver, compañeros, temos aquí un 2, 3, 7. Temos un 2, 3, 7. Temos un 2, 3, 7. Más a parede, más a parede, más a parede. Más a parede, venga. Usted, poñen. Que non se me mova ninguén. Vamos a ver, temos un 2, 3, 7. Compañeros, a ver se poden mandar refuerzos. Sí, parece que se está cocendo algo. Hai un hornillo e unha sartén. Sí. Vamos a ver, corto cambio. Eu non teño nada que ver. Date a volta. Levanta os brazos que chos quero ver. Hombre, amigo, canto tempo sin verte. A ver esta man. Don Plavo Cordelo. Plavo. Pablo Cordelo. O man dereita do capo do pimiento Pinto de Herbón Lambón. Eres a man dereita del. Eres a man dereita que vencho conozo, Imítolle moito, pero non son eu. Eres ti, non fuiche ti o que a semana pasada te collimos cun alijo de coles de Bruselas, desgraciado. Eu colos non traballo, non sei de que me fala. Eso que estabas en órdenes cos grelos, Tes algo aquí? Teño, pero é para consumo persoal. Eso é para consumo persoal. Non chegarás tan abaixo, desgraciado. Ah! Pimento picante, para consumo persoal. Pimento picante. Aló. Isto que é? Pimiento marroquí, desgraciado. Non teño ni... Estábamos atrás desta carga de pimento marroquí desde fai mes e pico. Sí. Andar vendendo pimento marroquí como se fose de padrón. Non era de padrón. Queres matar a xente? Non era de Cala a padrón. boca. O posto dela non teño nada que ver. Tate calado que che vou É dar. de padrón. É marroquís. De Marrocos. Marroquí. Entón, non é de padrón. Non é de padrón. E eu, se alguna vez, nunca di orma parte de comer probar os pimientos. Que nadie proba os pimientos nunca, jamais. Nunca! Pero se alguna vez hai que probar os millor de padrón que de Marruecos, Moito millor. Querido,